Twongeye kubashimira inshuti bavandimwe mwebwe mukomeza kudukurikirana hirya no hino ku Mbuto TV1, abari muri Amerika, abari muri Afurika, abari mu bihugu bitandukanye by'isi. Ibyo tuvuze n'ibyo tutavuze, aho buri muntu aherereye wese uzukurikirana Imbuto TV1, turamwiyegereje muri kano kanya, aho tugiye kuganira ibintu bitandukanye. Turaganira ku bintu bijanye n'iyobokamana cyangwa se n'ibintu bya Bibiliya. Ni nkabyo twibandaho cyane kuri uyu munsi. Turi kumwe n'umutumirwa wacu uyu munsi, ni umuvugabutumwa. Urabona ko ari umusore ukiri muto ariko yiyemeje gukorera Imana. Tugiye kumuganiriza ibintu bike kugira ngo tuze gukomeza. Arabanza yibwira abadukurikiranye ko aribwo bwa mbere ageze hano kuri kamera zacu. Arabanza yibwire abantu kugira ngo dukomeze. Turakwakiriye. Murakoze cyane. Urabanza wibwira abantu. Amazina yanjye banyitabiriye Lazaro. Nkaba ndi umuvugabutumwa bwiza, nkaba atuye hano Umoja, Nairobi kabisa. Nkaba nitabye ubutumire bwanyu. Murakoze cyane. Tutarakomeza, ivugabutumwa ukorera hano, ese hano ni muri Kenya? Ivugabutumwa urikorera hano? Hari igihe bantumira nyine nkaja kubwiriza mu makanisa atandukanye. Hari aho nari nagiye muri New Jerusalem, hari Umoja wa gatatu, muri RCC Umoja wa gatatu Molemu. Hari igihe mbona umwanya hano muri Hope, naho iyo bangiriye nyine icyizere rimwe na rimwe ndabwiriza no mu mihanda ahantu henshi. Bivuze ngo umaze kugera ahantu hatandukanye hose uri kubwiriza? Maze kugera Habenira, Kasarani nagezeyo, ni ahantu henshi kabisa. Ni ahantu henshi wagiye ugera. Mu kiganiro cyawe cy'ubushize numvishije uri kuganira ku bintu bijanye n'ubuntu. Nizo wigishaho mu busanzwe cyangwa wigisha buri kintu cyose kigana kuri Kristo? Mbere gatoya nari umugaturika. Se hano muri Kenya muri 2015 nahasengeye gusa ibyumweru bibiri. Mu bakatolike cyangwa? Mu bakatolike, iri kanisa riba hano haruguru. Noneho bitanja mu baporo nyine uko babyita, ndabatizwa mu mazi menshi ariko ntarahishuriwe ubutumwa bwiza. Ariko bishitse muri 2019, aho niho nahishuriwe ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana. Nta muntu wigeze ubimbwiriza. Narabyutse mu gitondo, navuga uko ari umurimo w'Imana wakoze muri nje. Ni ukuvuga ngo nje mbwiriza ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana, nta kindi kabisa. Ni ubutumwa bwiza ubwiriza. Ikiganiro cyawe cy'ubushize, ariko dusubiye mu bakatolike, wabaye mu bakatolike, ubu nyine uri mu rindi torero ritandukanye n'abakatolike. Ni ibihe ibintu bitandukanye wabonye biri mu bakatolike bitari mu rindi torero wagiyemo? Itandukaniro rihari ni rinini cyane pe. Urabona mu bakatolika hari ikintu wenda njyewe nize amashuri yabo, nahigiye imyaka 2 mu bijanye n'iyobokamana nyine. Nize imyaka 2, hari ibintu babigisha, ndetse mukagera hamwe mugasoma amashapure bya Bikira Mariya. Noneho bakavuga ngo Bikira Mariya ngo niwe udusabira ku Mana, ndango niwe baza bamuramya. Navuga uko ari nk'umuntu, sinzi uko bamufata kabisa. Ni byinshi nagaye mu bagatolika, bazavuga ngo ni nyina w'Imana, sinzi ibyo bazavuga. Ariko ugiye muri Bibiliya usanga noneho bitandukanye n'ibyo banavuga. Usanga banigisha ibintu by'amategeko ibiki, ariko navuga uko ari umugambi w'Imana
wenda watumye mbavamo tu, kuko igihe nabavuyemo natangiye noneho mbona ibindi mu bundi buryo, natangiye mpishurirwa ijambo ry'Imana, ndasoma ijambo ry'Imana kabisa imyaka myinshi, ubu nyine nibyo mbwiriza. Urumva byari umugambi w'Imana kubavamo, ni byinshi nagaye cyane. Zari umugambi w'Imana. Ni ukuvuga ngo waje gutahura nyuma y'uko Nari mu buyobe mbese. wari mu buyobe. Eh, Aha. Rero ikiganiro wakoze ejo bundi eh, numvishe uvuga ku byo kubabarirwa ngo twarababariwe. Okay, ikibazo ngiye kubaza sinzi nimba ngiye kukibaza neza cyangwa ni ukuvuga ngo nimba waravuze ngo twarababariwe, ni ukuvuga ngo twarababariwe umuntu ikintu yakora cyose yarababariwe, cyangwa hariho ibyo twababariwe n'ibyo tutababariwe. ya igisubizo natanga, first of all turabanza turebe ubundi ni kamere ze. Iyo umuntu atarakizwa abavandimwe, aba afite kamere ya kera y'icyaha, aba afite kamere y'icyaha pe. Kandi icyaha reka gira mbivuge muri ubu buryo rero, icyaha si ico umuntu akora, ahubwo icyaha ni ico urico muri kamere. Ni ukuvuga ngo icyaha ni kamere turimo, noneho ituma dusohoza iyi mirimo ya kamere biranavuze muri iriya video, gusambana, kwiba, kubesha. Iyo mirimo ya kamere ikomoka mu cyaha cya kamere. Rero iyo mvuze ngo twababariye ibyaha byose, ntago ndi kwibesha. According to the Bible niyo ibivuga yonyine, ni ukuvuga nyine twarababariwe rwose kabisa. Ariko umuntu w'umwuka ntago mba mvuze ngo ese none ngo uko twababariwe ngo dukora ibyaha. No. Bibiliya yonyine iravuga ngo twapfuye ku byaha. Rero twapfuye ku byaha nyine. Ikindi dusohoza, turasohoza imbuto z'umwuka cyangwa se imirimo mishya y'abari muri Kristo Yesu nyine. Okay. Ntabwo twokora icyaha ngo dukore n'imirimo myiza. Uko avoka itokwera inanasi, ni nako n'umuntu, mbese ni ibintu bibiri. Ntabwo akabwa kohinduka umuntu cyangwa umuntu ngo ahinduke akabwa. Ni ukuvuga ngo nyine turi abana b'umuco, ntabwo twosoza icyaha, ahubwo dusohoza ibijyanye n'uko tumeze muri twe. Okay. None ufite Bibiliya aho ngaho, ndabona uyifite, uraza kudushakira umurongo uvuga ngo twarababariwe. Muri Bibiliya uvuga ngo twarababariwe, ni ukuvuga ngo icyo twakora cyose twarababariwe. Hanyuma utarasoma uwo murongo, mu muntu habamwo ibintu bitandukanye. Wenda numvishe unavuga no ku mategeko ya Mose, ari amategeko niki yaba yarashiriweho. Ubajije ikibazo cyiza. Amategeko ya Mose yaje ngo kumenyekanisha icyaha. Mbese amategeko yaje kugira ngo amenyekanishe icyaha kiri mu bantu. Rero dusubiye inyuma, Imana yahaye Mose amategeko ku musozi wa Sinayi. Iravuga ngo iri ni isezerano ryanjye nsezeranye n'ubwoko bwa Isiraheli. Rero iyo ni ryo sezerano rya kera. Ubundi amategeko 10 ya Mose ahagarariye isezerano rya kera, mbese niyo sezerano rya kera. Rero ayo mategeko yaje kugira ngo agaragaze icyaha kiri mu muntu wa kamere, kuko ni ibyanditswe byinshi bigenda bigaragaza amategeko. Ubundi amategeko yaje kugira ngo agaragaze intege nke ziri mu muntu. Kandi isezerano rya kera si ibitabo, ahubwo ni amategeko. Murakoze cyane. Ni amategeko. Ariko isezerano rya kera numvishije ubushize umuntu avuga ngo isezerano rya kera ubu nyine ngo nta kamaro riba rifite. Ubundi ntago yibeshe, ahubwo turabanza tuvuze isezerano. Iyo tuvuga tuba tuvuze systeme Imana yakoranye n'abantu mu isezerano rya kera. Iyo systeme yaje guhinduka Yesu amaze gupfa no kuzuka. Ni ukuvuga ngo iyo tuvuga ngo isezerano rya kera ngo ryarashaje ntirifite akamaro,
nuko hatangiye indi sisiteme nshya. Kandi iyo tuvuga ngo isezerano rya kera ntirihari, ntabwo tuba tuvuga itangiriro, kubara, kuva, samweli, biriya bitabo. Ntabwo tuba turi kuvuga ibitabo, tuba tuvuga amategeko ya Mose, kuko icyo yasabaga Yesu yaragitanze. Ni ukuvuga ngo isezerano rya kera n'ubundi ntirikibaho. Hari aho nasomye muri Bibiliya sindi kwibuka umurongo nako, haravuga ngo isezerano rya kera ngo Imana yararishajishije, ngo kandi ngo igishaje ngo kiba cyenda kuvaho. None iyo tuvuga isezerano rya kera tuba tuvuga imikorere uko Imana yakoranaga n'abantu. Tubona mu isezerano rya kera umuntu ntabwo yabasha guhishurirwa kamere y'Imana. Twabona Imana yica, Imana y'ingome, Imana igira nabi, ariko kamere yayo nsha yaje guhishuka mu isezerano rishya. Imbabazi, Imana ifite imbabazi, urukundo, ariko mu isezerano rishya ntitwabibona. Ni ukuvuga ngo amategeko ahagarara isezerano rya kera kandi ryakuweho, kandi ntabwo ari ukuvuga ngo ryama rivaho nyine ngo ni abantu barikuyeho. Icyo yasaba cyarabonetse, noneho hatangira. Ntabwo twaba mu masezerano abiri, hakwiriye kubaho rimwe. Mbese irya kera ryasohojwe na Kristo, noneho dutangiza sisiteme nshya muri Kristo Yesu nyine. Nuko byagenze tu. Okay, iryo jambo uzoridusomera kubera ko kera wavuze gutyo. Nzasoma wenda ikiganiro cy'ubutaha. Okay, ikiganiro cy'ubutaha iyo mirongo tuzayishaka kugira ngo abantu bave muri confusion. Kuvuga aho nyine Imana yavuze ko isezerano rya kera ngo yarashaje cyangwa yararisajishije. Ngo kandi ngo igishaje ngo kiba cyenda kuva. Biranditse mu Bakorinto ndango, ariko sindi kwibuka umurongo. Okay, uzabitubwira uzagitanga atakibazo. Aha, jewe ntekereza ko ijambo ubuntu ni ijambo ryiza muri nyine mu matwi y'abantu, urumva niko babyumva, ni ijambo ryiza kuko nawe uryumva. Ni iki cyihishe mu ijambo ry'ubuntu abantu ku buryo abantu baryanga? Abantu baza bavuga ngo je sinoja mu buntu. Jewe noneho sinza nsoma Bibiliya cyane, ariko ico nzi ndakizi ntaho ushobora kunyuza kuri ico. Niki rero cyihishe mu ijambo ubuntu? Ijambo ubuntu ni ijambo ryiza, ariko niki kirimo gituma abantu batarikunda? Aho ubundi ubuntu uko tubudefinisa, abantu babyumvisha uko utari ko rwose. Hari muri Yohana haravuga ngo amategeko yatanzwe na Mose, ngo ariko ubuntu byo n'ukuri ngo byazanwe na Yesu Kristo. Tuza gusanga ubuntu ari Kristo. Rero igituma abantu babwanga nuko batekereza ko ari ubuntu bw'abantu, ariko si uko tuba turi kuvuga pe. Tuba tuvuga ubuntu bw'Imana, kandi aho nyine ubwo buntu bukubiyemo ibintu byinshi pe. Abantu babyumvisha ugutandukanye ntibabyizera. Noneho twavuga ijambo ry'Imana, twavuga ubuntu bw'Imana, bakavuga ngo twigisha abantu gukora ibyaha. Ubuntu bw'Imana ngo bubuza abantu ngo gukora. Ngo ubuntu bw'Imana ngo ubwo buntu babwiriza ngo bunebwesha abantu. Ntabwo ari byo mu by'ukuri. Ubundi bagomba gusobanukirwa ese ubuntu ni iki, neema ni nini, ubuntu ni iki. Turaza gusanga ubuntu ari Kristo. Rero muri Kristo harimo nyine gucungurwa, harimo kubabarirwa, harimo guhindurwa abakiranutsi, harimo kugirwa abana b'Imana. Ni topic ndende kabisa, kandi ni ubuzima. Ubuntu ni ubuzima, kandi ubwo buntu ni Kristo. Rero igituma abantu babwanga ntibarabuhishurirwa. Naje sinabyumva kabisa, nari mu bantu babapingaga, kabona ariko umunsi nabuhishuriwe nta muntu wigeze ubumbwiriza. Bwarakeye gusa numva mpindutse undi muntu, naje ntangira kububwiriza. Ni ukuvuga ngo ubuntu bw'Imana ntabwo buha abantu uburenganzira bwo gukora icyaha. Twagiye tunabivuga muri ya video.